Kay mapaneknekan. Ang iCure 18-in-1 Coffee ay may sangkap na collagen na nagpapatibay ng ating mga buto at nagpapaputi ng ating balat. Samahan ng proper diet at proper exercise. iCure 18-in-1 Coffee. Mabibili sa pharmacy at Shopee. Matatapos na ang taon, wala pa ring ipon. Ho, ho, ho! Mary and Elionario! Pwede kang maging milyonaryo ngayong Pasko! Mag-transact lang sa M. Luwalier from October 5 to December 31, 2025! Punta na sa M. Luwalier para Christmas ay merrier! Grand draw for Mary M. Elionario promo is on January 8, 2026. Per DTI Fair Trade Permit number FTEB 238749 series of 2025. Naladingit ti agpasina, ngem lumagaan ti ladingit ken saem, no napintas ti panakataming dagiti minatay. No kinapintas ti serbisyo di pagsasaritaan kadagiti minatay. Eksperto ti Crispin and Susing Funeral Homes. Babaen ti dekalidad ken personalized funeral services. Manipod ti panakabalsamar, panakaurnos ti mansayag, agingga ti panakaidulin ti minatay. Malaksid iti dekalidad da serbisyo, nakalaklakapay ti singirda, dayta ti serbisyo, ti Crispin and Susing Funeral Homes. Masarakan iti Barangay 1 and Ricarte, City of Batac, Ilocos Norte. Dayan laeng ti Ricarte Park. Wenno tumawag iti Globe number 0995-951-1711. Ken ti Smart number 0947-808-0529. Ken ti landline da 077-600-0829. Crispin and Susing Funeral Homes. High Factor Intech Digital Industries Corporation. Alisto can clear tila dawan ti outcome na pogi when no sexy. Madidan to maartapan ti digital printing ang ma-develop iti High Factor Intech Digital Industries Corporation. Siyempre, nalaka. Latest edition pa iti ususarenda nga equipment. Agawat da kas iti reproduce, repair, printing, MP3 and application download, picture editing, rush ID picture, local ken abroad, nga mabalinyo nga orayen. Agawat da pay iti tarpaulin printing, iti anyaman a design na kayatyo. Aglako dati picture frames, USB, SIM cards, ken memory cards. Ag-repair ka naglako dapay iti amin na klase ti cellphone, iPad, ken laptop. Masarakan ti High Factor Intech Digital Industries Corporation iti amyanan ti Ricarte Park, Kingsland Building, City of Batac. Tawagan iti telepono da 792-3444 or ti cellphone number da 0925-3589-531. High Factor Intech Digital Industries Corporation. Mag-Kidney Care. Iwas sakit sa kidney. Ako si Carla, 45 years old. Dahil sa mataas na creatinine umaabot ng 3 mg per deciliter, laging pagod at hirap sa paghinga. Sinabi ng doktor, kailangan ng magdialysis. Sinubukan ko ang Kidney Care at sa 3 linggo, bumaba ang creatinine ko sa 1.7 mg per deciliter. Salamat Kidney Care. Hindi na ako takot sa dialysis. Mag-Kidney Care. Iwas sakit sa kidney. Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury, South Star Drug at mga suking botika. Mahalagang paalala, ang Kidney Care ay hindi May the magic of Christmas fill your business with success and your personal life with happiness. Kablaw, manipod ka dagiti staff and management of Ilocos Consolidated Cooperative Bank. Diyos unay ti Agnina. RPN Radio Philippines Network. Radyo Ronda. DCRL Batak. Member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Philippine Standard Time, alas 2:38. Intay tultuloy ti programa tayo papagayam. Ngarod, intay to ibasa ti may kadwa nga dani ni ng Carmen Sid nagliday met deta dani mo sir, malagip ko nila kay ko. Kuna ni Mami Chita, ay malagip mo? Alawella. Sige. Adiordan ti sa palipay nga sonata, isagot ko kada kay. Isagot ko mamet kanima ng Emeline Butay de Los Santos ni Mother Camisas Bensita Domingo, Tita Barangay Calaya Block City. Ayat ka na to.
Pero pagayam datorod ti sunata puluan ayat nga napudno, hintay ni basa dati may kadwa nga dani ni Ninang Carmen Sida papagayam. Okay. Kablaon ti man ni Ma'am Fe Aquino. Okay, naimbag nga mali mo Ma'am Fe, dita Barangay Kalayab, Lawag City. Parikut ken pamagbaga. Pero papagayam, tuloy-tuloy tintay panagkakadwa, panagdarangay. Kablate man ni former Sangguniang Bayan member Amor Makalma Bagarino. Dita iliti Pinili, Ilocos Norte, particular dita Barangay Balbuena. Okay, kumasa kayo dita Barangay Balbuena. Na kumpad Ruel Antalan, da Doktora Jackie. Kumasa kayo dita Pinili, Ilocos Norte. Alawen papagayam, kananadtoy agyaman akser, kananadtoy ti agyaman akunay sir ta pinatukar mo tay paborito kunay nga kanta. Thanks, God bless kananadtoy. Nagladinget met unay deta nga Danny Wenser, tuloy Jackman matingel toy Umar Arubos nga luluwak ta malagip ko di ipatpateg ko nga lakay ko sir kananadtoy. Alawen ni Mami Rosalinda Bumanglag. Alawin lang Mami Rosalinda isorte. Kunak deti ko ni Ninang Carmen ket nagliday met paulunan. Deti Dani Moon kunak ket mapansin pay gayam da kwa. Mapansin pay ni Mami Rosalinda Bumanglag. Detoy Dani na when medyo naputol namin dati muna nga live tayo. Isang agsalsalod so da pa yung met live yon ko na. Naputol tatay, naputol. Agkapso-kapsot ngamin ti internet. Alawin na papagayam ket intay itultuloy ti programa tayo. Anapan na detay Dani Ninang Carmen ito sa pulen man tay sa pulen tay man detay naganan. Ayun na detay nagam mo ngamin Ninang Carmen. Magtuman det interneten. Okay, dito yan. Dito Daniw. Okay, dito may kadwa nga Daniw. Dahil ti Daniw na itatay na liday, ti Daniw na tatakit medyo saan. Okay, pakabuklan ti Daniw na tinapuluan Daniw. Daniwan ka, ayat ko. Daniw. When Daniw, buklen ka, tapno mapagsasaipik, pagsasaipik. Dagiti pasamak gapo tinalupoy arit na. Ket sukugek manen titurungin, adalan ataltalay tayo. Daniw, karigmot may sa alibro, makabuklan kinatao, pinanid mo, ikurit ko, ket ipalubos mo, tainak imalbi. Tunggal binatog, maibinggas, maiyorit. Daniw, sikat putar ko. Pangibuksilak, linabag, napalabas ko. Isaan, nga aglumin, nalakam ko, ket sikat, kired ken sanggir ko. Daniw, dayasen lakman nilagip, kadagiti alipaga, di agsarday arapaam, may anak ka di, taagputarak, taisot mangted, ragsak, ken liwliwak.
Daniwan ka. Ayat ko. Pero papagayamin ka ng iganti Daniw ni Inang Carmen Sid, dito Barangay San Julian, dito Batak. Nalante pa ni pagamit nga Victoria Digay, iti Barangay San Pedro, kasabitan ni Apo Kapitan Oswald Valente, manibo dita kumkumloong Kurimao. Ni Apo Kapitan Noel Sadjan, dito Salbang, kay ni Manong Robert, ano na kanan? Mr. Joseph Pedro, kung nakaman ka diti Barangay 20 Ermita, Lawag City. Okay, kita antay man digiti messages ditoy. Winser, nakaladladigit nga talaga deta dani nga imuna ko na nadtoy ni Brenda Alawen. Wen, sige. Yan ting rodentiya, ipasurot tayo asunata. Iti dani ni Ninang Carmen nga may kadwa, papagaya. Hello ken ni Mami Luming. Busy siguro ni Mami Luming. Agay aywan te apo ko na. Panagayat nga intalali, sikat inspirasyon ko iti inaldaw-aldaw a panagbiag ko. Tasikat pagtapunan, lawagan ay isang sangayan, kapuken ka ang nanayon tiragsak, ken panagkaawa. Si kamet la tigapuna, nuwabay nga agbibiyagag kita, katawanen tiragsak ko, nukas bilang mapukaw ka. Awanen di makaartap, panangipatek mo kanya. Biag tuy biag ko ay ayaten ka, nga awan kaasping na. Panagayat nga intalali, sikat inspirasyon ko iti inaldaw-aldaw a panagbiag ko. Tasikat pagtaudan, lawagan ay isang sangayan, kapuken ka ang nanayon tiragsak, ken panagkaawa. Si kamet la tigapuna, nuwabay nga agbibiyagag kita, katawanen tiragsak ko, nukas bilang mapukaw ka. Awanen di
ayaten ka nga awan kaasping na biag tuy biag ko ay ayaten ka nga awan kaasping na. Parikut, ken pamagbaga. Alangan papagayam netarod ti sunatangin nag-insagot kada kayo. Et nga rod papagaya. Ako dito yung kanito nga agyaman ken pumakada ket sapay kumata nakaipaay kami manenting kay nagliliwaan iti lasod iti 2 oras 3 oras kunak man ket diagraman iti na programa tayo ti Radyo Ronda Balita Midday Edition nakamanyo kadigiti kabarwanan nga damdam ket intuno bigat manen alas 12 nga na ti oras ti alas 3 datay muna na programa mino ka kini Karubasita ito na Sirmatan Ilocano kon Radyo Ronda Balita Morning Edition. Nakadwa karo din nga nagserbi ti biyang timas sa control the engineer Mark Angel Asuncion kasama ti chief technician tayo ni engineer Mike Ramos pinagan ti administrative tayo ni Miss Mary Joy Gabat supervision ken direksyon ti OIC tayo ni Mr. Rod Sadjan ken syempre to inumuti biyang kas timonyo ti programa ni Ronald Idol Domingo ay na po ken agan annad tayo nga kankanayo pero den ti maudi asunata kon iroknoy isagot kada kayo itatang malem. Jakman, pulos may lawlawag Rignat, ket agam ampaya Nusikan, maparpar mata Agmaris lubong ko Abaggar karawan
simen. Tunggeng man tinadawin at panawin ket inta sarang Philippines Network, Radyo Ronda, DZRL Batak, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Philippine Standard Time, may sa minuto kalpasan ti oras ti alas 3. Ako ay nananalig sa iyo, o banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat. Ako ay nananalig sa iyo, o banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat. Ako ay nananalig sa iyo. Si Mommy at si Washing Machine, believe